Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan kita ket imo patulod. Ni pagayam Alma iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan na kitinagan nga Alma. Daytoy pakasaritaan nga inak paidrama ket kabadasan ni manong ko nga alan. May sa kadagiti naayat nga agdengdengag iti daytoy a programa iti radyo. Ket sapay la kuma, ta makaited iti inspirasyon kadagiti padak nga agdengdengeg, daytoy inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Alma, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anay ko. Anay. Mangalan, nasaya ta nagawit ka. Ikanak maniti. What? Manon? Apa nga agdardarat ang iwat mo? Nasakit nga, Rod. Agmulumog kan Ano namin tinapasamak? Napan ka lang mat nakiayayam iti basketball? Nagawit ka na kasta ka? Oh, kumusta? Mayaten, Manon? Marigatan ako pa lang agsao. Ay, asino mat ngamin ay tinangsi ko day tarupa. Taday tapay mat ngiwat mo tinatamaan. Sa nanging gagara, aksidente daytoy. Ay na, Manong. Ay napimangit kan. Kasano ka pa'y itan asumrak iti trabaho. Oy, di nakman katawaan, Almario. Why? Ay na. Bungal ka pa yun di tasangwanan, Manong. Daytoy nga rin ti problema kita. Pati pa nagsaok. Napiktaran pa yun. Manong, ko naman. Nagtal na ka man dita. Ah? Nasakit lata. Ikanak man pa iti pain reliever. Kwa Manong, rumuarak ita. Ikanak man iti kwarto? Unay kan? Kaano lang nga dimawat ka? Sige, matan Adalang lakad mi kadag iti barkada. Sige, yalanak pa iti agas. O sige, anayam at 300 Sa anak pa yan nagsweldo. Ayan na nga iti agas ko. Nagbayag ka matan. 300 Manong. Sige, sige. Ato iti agas mo kandanom. Nagbayag ka mangyawat. Diyak kwartak nga Unay ka na ya. Ayan ti wallet ko. Oh yes! Ay na! Thank you, Manong! Alma, linugaw samot day talutlutwam. Di mo kunaan aday tatipangrabyan tayaw. Ay na, kanan ni Manong Alan. Apay, di upay naamuan di napasamak kan kwa na? Kagap-gapo ka na pa naglako ijay palengkay, nga mawan mo't nadamdamag ko. Anya ay aday ta napasamak kan kwa na. Isun ati pagistoryaan yu inton madamdama. Ay, ayan na aya. Aday dyan silid na. Nasakit siguro dyan na siko arupan na. Jak kayat timangan iti linugaw. Ay nanang, para lang ka ni Manong Alan daytoy. Nakaluto kan, Alma? Ha? Ay, limtagmat nga agpaiso day tarupam, anak ko. Dandani kon maluto daytoy linugaw aka na, Manong. Ay, Nasakit ti rufak. Itulod mo latan ni Jesselit ko dayta ka na ka. na. Pa-baby ni Manong ko Oy, tandaan nam. Inikkan ka iti kwarta mitay. Tapno makapasar kayo kadagit warkadam. Na, ay napnapa naman nun, Alma. Imbagak mo't nga agtalinaod ka lang dito'y balay. Ang umday talatan makisursurot iti barkadam teraramidam. Ay no, Ah. sermon man ni nanang yan. Ay, Napan ko lang in-check up daytoy ngipan ko akanayon nga agsaksakit. Sige Manong, itulod ko daytoy kanam ijay silid mo. Baby, mabalin ka di asaan tapay nga ituloy ti data inton bigat? Kaapay saan?
Ada nga min emergency dito'y balay. Saan naksamat alam? Maawatam ko, mamat, baby. Manong, at tuyin jay ka na. Shh! Asino day tanda dita seled mo? Niading ko. Adan samat babaim. Uy, anya babaya sasawam. Wen, at babae na. Uy, Almario What? pumanaw ka man dito eh. Baby, pasensya mo ni ading ko Dagulit talaga. Bye! Hello, baby. Oh, kita man Almario. Kaguranak manin ni Lexi. Hoy, sobramat day ta girlfriend mo, Manong. Isuasaan miya kayat kaninanang talaga asilosa. Rumwarkan dito'y silid ko, Almario. Oo, sige, Manong. Enjoy your food. Mangmangan mo't lang ni Manong mo. Unanang, saan ka mo danagan? Kami tidanom nga inuman na Inlak ng tupay, Jessilid, no? Ay, adaman siguron inaramid mo akalukuan. Kasarsarita na ni Lex iti cellphone na. Hoy, imbagak nga da babae ni Manong. Anya? Kasano, agselselos man ang Deji Alexi. Apapaan naman ni Manong Alan. Ay, kunak man no imbrik nanday jay anubya na. Diyak man amo ka ni Manong. No apay asubra na in love iti Deji a babae. Saan mata napintos? Napudaw laeng. Kan, jak kaya ti ugalin Madlaw, amata pobre. Saan damat ka no abak nang nanang? Padamat nga wanan. Ala, isagana mo dyan lamisaan. Tamang rabi tamutad. Sumr ka niti trabaho, Manong. Wen, adon tilangan ko. Kas lalimtag pa imot day tarupam. Bayamon Ma-turn off ni Lexi, no makita na kaabungal. Uy, di mo man ibagbaga ti kasta. Tamang pumayso. Ay, huwag gaya, Manong. Adam amo ka dentista. Awang pa'y kortak. Ay, alangan abay-bay amabungal ka. Oy, kababain mo't Awang pa'y ngarod kwartak. Usar madya urnong mo dya bangko. Agang angaw ka kadi. Abay nga usarak dayjay. Kat urnongak dayjay para iti kasarmi kini Lexi. Pakasaram day dya babae? Siyempre kaayan ayat ko ngarod. Ay, no agasawa kayon. Saan kayong agyan ditoy? Tadyak kayat. Saan ka nga agsaw iti kasta? Aklonan yung aminan kini nanang. Ani Lexi ti babae apakasarak. Gaputa ay ayatan mi titunggal maysa. Nagtrabaho gaya man ni Manong mo. Unanang. Oray no medyo limtag pa lang tirupan na. Ay kahit masapul mo't ngamin nga agtrabaho. Ay, nanang. Amum ka din no anya ti kunana itay? Pakasaran na kanon ni Lexi. Ay, anya ngay nga raw no kasta ti kayat na. Kunak nga rod, asan da amabalin nga agyan dito'y balay. Tadyak kayat. Barang agbalbaliw aday siya babae. No agasawa danton ka ni Manong mo. Awan lat amo ko, nanang. Rabi ang amawan pa ilan ni Manong mo. Ay, awan nga rod, nanang. Sapay nagpiksa ti tudo. Ang mga no agsakit man no matudwan. Yung ka maturog, nanang. Tasya akong timanguray kan kuana. Ay, sige man nga ron anak ko. Si kanton ti mangilukat iti rinaw. Nabanog ka naglako. Sige. Sige, nanang. Uy, ni Manong daytan. Ay, nakilukat ti ridaw. Oops. Ay na, kunakon ket.
Nabasbasa ka manen. Kapag nakaraing ka pa lang. Nabartag ka, Manong. Hindi mo maklabasit. Mabitlaeng, inakalaan dya tuwalya. Sakon, ikakat maturugan. Day takit, taginom ka, wala problema. Sana na matuloy, di kalay sa amin kinileksi. Anya? Anya tinapasama? Di mo kunaan, ngayon break na kan. Manong, intimplaan ka iti kapem. Arak ko ma. Anya ayati mapaspasama ken ka. San ka mat ngartak iti kunak At ang arod problema ka. Puno ka di dya imbagam, ngayon break na ka ni Lexi. Santa na pagsaritaan dahi ta. Kaya't ko lang ang maamuan, no apay nga break na ka. Nag-date kami. Kat nakita na abong alak. Sana nagtagtagari. Aging gaan nagawid di balay da. Kat tinawagan na. Kat imbaga na break kami. Anya? Hoy, nagrabaw matanday ta panagayat na ken ko. Seryoso akin ko ana. Amunday ta. Wen, amok, manong. Kat no plano yun ti agkasar. Isungarod nga inaawis kong ag-date kami. Taplano kong ti ag-propose kin ko ana. Gamita. Kastoy maten. Tinapasamak. Anya nga iti maitulong ko kan ka, manong. Rik na namat dayto. Sana bali. Ang mga numadilang timod na. Patsak nga agsinubyan kaming tumatlaang. Ay, saan ka namang namnaman o break na kan? Gusto ko man, manong. Madlaw-launay mat, anarabaw ti panagayat na ken ko. Pudno dyan bagam. Ama turn off ga po iti da ito alangak kita. Ay na, saan mo a problemaan day tabungal mo? Kung naktumat ken ka nga adam amok a dentista. Matulungan na ka day, Joy? Sige man nga rod. Kaduain nak iti ayan na inton bigat. Hello, friend! Oh, pinaypay suma talaga timay, friend. Kung akmat ngamin ken ka, akadwak ni manong ko. Diya iretreto ken ka. Ma'am, amok matlaangan. Ala, ilistab tinagan na. Ay, katwan, Oh, tangay awan pa'y pasyente. Umay ka, yam-am mo kakankwana. Tila papapanamet Almario. Pinanawan naklatan dito'y. Ay namanong, impalistak tinagan mo ka ni Maricar. Maricar? Ni Manong ko Alan. Hello? Hi. Isutigayam ko as sekretarya ni Doktora. Si kanti sumaruno a pasyente. Agyaman nak. Tainun unadag gayam. At dapay ngamin papanak. Ada ayamat. Mangantayo pa ijerwar. Kadwa tayo ni Maricar. Niya. Wala, agtungtong kayo laang. Adon, tinaistoryak, may papan iti biyag ko. Naistoryak pa yan ti may papan iti panangisukat kanyak ti boyfriend ko. Iso si kamatan ti agistorya. Kasanok arugyan ngay. Si kaman. Ibagak man langan kan ka. Broken hearted kita. Kalpasan nga imbreak nak ti kaya nayat ko. Kung nagtumat ngamin kan ka. Ay, nagrabaw matan ti panagayat na no imbreak na ka. Gapula ang iti kinabunghal mo. Huwag nga rod. Sapay plano kong ti ag-propose kan ko na. Ala bareng no agsinubyan kayo. Tasigon ka ni doktora. Aramida na ti pamuspusan. Tapno saan ka abungal. Agyaman nak Maricar ha. Naskan a soft food pa laang ti kanom ha. Kan di ka madanagan. Siyak amis mo ti mangi follow up ka ni doktora. Nasayat nga rin no kasta. Iserve danti ka ng tayo. Mangantayo pa.
kontak ni Lexi. Talaga sa anak akayat akasarita. Lipat mo, manong. Talaga saan nakang ayayatan? Tana turn off adagos. Ibaga kumakin ko na saan ako nabungal. Imbrik na kalangan ruden? May amon. Masakit talaga tinakam ko. Ay, unay kan ayamanon. Awan ti maganap mo iti dadya babae. Uy, Ne. Asino tinag-text kan ka? Taapay akas tatiisam mo? ay, awan. Ni Kadilexi? Ni Maricar. Ay na friend, maragsakan nak para ka ni manong ko. Taapay mat. Manipod inyam amo kakankwana. Kanayon matin na nakaisam. Kasla inspirado a kanayon. Kasano, nag-sweet mat ngamin. Uy! Sapay kumata da kayon at talaga. Ah? Uy, friends kami langan niya. Ti kayat ko, da kayo ti agkatuluyan. Betnak talaga nga agbalin ang membro ti pamilyayo Uy, katuan na. Nasingpat ni manong ko. Isu asika tinangiritwag. Taamok ang nasingpat kamat. Oh. Ay kat, orayan tang agarem Subsubaybayak ti love story da manong ko ken Maricar, Mr. Lonely. Ket makunak nga agbalin a happy ending daytoy. Tuy pagayam mo, Alma. Alma pagayam ko, mangnamnama akmet. Ket sapay la kuma, ta isudan ti agkatuluyan. Ket maadaan da kuma, itinaragsak ken natal na a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Alma. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.